none ubu tuvugana FARDC yohereje abakomando mu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe n'ubundi mu gace ko hafi na Uvira ni za Runingu imirwano ikomeye kandi ikomeje. Ni mu gihe no kuri Prezeho ibintu byabaye ibindi kwa Murima hubatswe defense ikomeye ya FDLR na FARDC. Ni urugamba rukomeye kandi rukaze Runingu mu bice bikikije Poezero ndetse no mu Minembwe. Ni mu gihe kandi bitangazwa kandi byemezwa ko FARDC na FDNB bakomeje kohereza abasirikare benshi mu bice bitandukanye. Ni mu gihe kandi benshi mu bakurikiranira hafi ibiri kugenda biba baravuga kandi bakanemeza ko kuri ubu umubare w'abasirikare bagiye kurungikwa mu misozi itandukanye ugiye kwiyongera bijyanye n'itegeko rikomeye ryaturutse muri Palais de la Nation. Umwe muri Roko Informa aratubwira ko kuri ubu mu mujyi wa Uvira huzuye abasirikare benshi b'uruhu rwera. Ati hano muri Uvira hari abasirikare tubona bambaye imyenda idasanzwe b'uruhu rwera, biragaragara ko bari gutegura izindi operasiyo zikomeye. Ni mu gihe kandi andakava muri FARDC we ati nibyo koko twamaze kwakira umusada ukomeye. Uburundi bwohereje abasirikare, abacanshuro bamaze kuzana ari benshi, twiteguye kurwana ndetse twisubiza n'ibice bitandukanye twambuwe. Hagati aho rero abaturage baharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje gushimangira ko Minembwe ari ubutaka bufite agaciro gakomeye mu mateka, mu muco no mu myemerere, bukaba bwaranzwe n'ubusabane bwo kwihangana no kwizera Imana mu gihe gikomeye. Ni agace kwazweho kwihangana kw'abaturage, ariko kuri ubu bababajwe bikomeye n'ibiri kugenda biba. Amakuru ari guturuka muri Minembwe aravuga ko habaye ibitero bikomeye by'indege z'intambara byagabwe mu bice bitandukanye bigize aka gace. Aya makuru avuga ko hagabwe ibitero bibiri hagati y'indege 30 n'indege 50 bigahitana ubuzima bw'abantu, bigasenya imitungo ndetse bigatera impungenge zikomeye abaturage. Amashyirahamwe arimo AFC M23 MRDP Twirwaneho yatangaje ayo makuru agaragaza ko hari igikorwa cyagambiriwe cyo gukomeza guhungabanya umutekano w'abaturage, aho bavuga ko hari uruhare rw'amahanga mu gushyigikiriza intambara nubwo bikomeje guteza impaka n'akababaro mu ruhando mpuzamahanga. Ayo mashyirahamwe anavuga ko mu rwego rwo kwirinda ko no kurengera abaturage hari ibikorwa bya gisirikare byabayeho bigatuma indege zimwe na zimwe z'intambara zigenda zihanurwa. Ibiro byagiye bigaragara. Ni mu gihe kandi bivugwa ko kuri ubu hakomeje kumvikana indege z'ubutasi mu kirere cya Minembwe, bikaba rero biri gufatwa nk'aho ari ikibazo gikomeye. Hagati aho rero Guverineri Musanga Bahati Erasto mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko mubibona we akomeje kuzenguruka muri quartiers zitandukanye asura abaturage baganira ku byateza imbere ubuseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Ni mu gihe rero hari andi makuru akomeje kugenda avugwa ko hari drone za FARDC zarasiwe mu Minembwe, aho rero bamwe bagaragaza ibiri kugenda bigaragara ndetse bikanavuga ko hari abacancuro bafashwe na M23. Ni mu gihe kandi andi makuru yo aragaragaza kandi akavuga uburyo ki hakomeje guterwa intambwe ikomeye mu bijyanye n'iterambere mu bice bigenzurwa na M23, aba internet ndetse n'ibindi bikorwa remezo bikomeje kugenda zubakwa mu rwego rwo kugira ngo borohereze abaturage mwitumatumanaho. Ariko hagati y'Umuteni ndetse na leta ya Kongo ho rurambikanye ndetse biravuga ko Kongo yabigiye kurega iyi sosiyete. Andi makuru ari guturuka mu bice bitandukanye yo aragira ati guerre du M23, le général autoproclamé William Yakutumba s'est investi dans une coalition et vivre ensemble entre les communautés dans une province d'ici de Kivu était proche à toutes les Wazarendo aho yagize ati notre mission c'est de chez le M23 Domikenge et Minembwe. Je prêtais le troisième choix que je vois en voie d'ité les autres fois. J'envie d'ité que quand nous faisons la guerre. Aho ragaragaza gahunda bafite, akagaragaza ko intego bafite yabo
ni ukwirukana M23 mu bice bya Mikenge na Minembwe vuba bishoboka kandi bigakorwa hatabayo kwibeshya na gato. Ibiro nibyo byavuyemo intambara ikomeye hagati y'abazarendo na coalition ya M23, aho rero mu magambo ye yagize ati intego yacu ni ukwirukana M23 muri Mikenge na Minembwe. Nongeye kubisuramo bwa gatatu, nababwiye ubushize navuze ko iyo dushoje intambara tugomba kwitondera abaturage b'abasivili. Ntidushaka kubona umuntu wari we wese ugira nabo abaturage b'abasivili hatitawe ku bwoko bwabo. Nta muntu ugomba kubagirira nabi. Gushoza intambara bivuze kwirukana umwanzi. Iyo ubutumwa bumaze kurangira, abaturage babo baba bafite uburenganzira bwo kugira umutekano. Reka rero ibindi tubaze ko informa wacu Safari atubwira ibiri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bwana Safari, waramutse neza? Mwaramutse. Bihagaze gute kugeza ubu ku mirongo y'imbere y'urugamba Bwana Safari? Magingaya ndakubwira ngo umujyi wa Uvira haciweho abasirikare ndetse n'abacacu bongeye kuboneka. Ubona yuko basa nkaho babavanye mu Minembwe, kuko ku munsi w'ejo mu gice cya Pweze ho bahafatiye abacacu babiri. Urumva rero babaye nk'abasa nk'ababashyira hariya, kuko nyuma y'uko babazanye hahise habaho ibitero bikomeye cyane. Urumva baraye baje mu ijoro. Ubu rero muri uru rukerera rw'igitondo na magingaya imirwano iri kubera Runingu ndetse n'agace katajyaga kabamo imirwano aho bita bahita gatkara agace kegereye ni Gakenke ni Minembwe hafi aho ngaho, ariko muri ibyo bice bikikije n'ubundi za Pweze ho ni hano nyine ni mu nzira zigana za Uvira. Ubona yuko n'ubundi bivugwa ko ishaka kuba yafungura zino nzira za Minembwe, bigaragaza imbaraga zidasubirwaho AFC ifite nyuma y'uko n'ubundi basaga nk'ababagotagota. Urabona nyine n'ubundi ko hari imirwano ikomeye ku rwego rwo hejuru muri ibi bice, ariko hari ikiri kugaragara muri iki gitondo, hari kubakwa defense kwa Murima, bigaragaza ko hari muvumo ikomeye cyane ndetse dushobora kwitegura urugamba rukomeye mu masaha atambutse. Yego, kugeza ubu biravugwa ko abacanshuro benshi bamaze kugera muri Uvira. Bwana Safari, misiyo yabo ni iyihe kugeza ubu? Magingaya icyo ndi kukubwira n'ubundi ndumva narigeze nabikubwiraho, hari amaze iminsi hari abacanshuro bari baraje bashya basaga n'ubundi biyongera kuri babandi bari bamaze iminsi bacumbitse Ibaraka. Ndumva nawe kuri hoteli bita Rusambe niho bari barimo biga mapu, biga uko ibintu bimeze, ndetse ni nabo bari barimo bakoresha drone ku munsi w'ejo. Urabizi ko hari drone zamanuwe na AFC. Ikizanye aba bacanshuro bariyongera ku basirikare beza batojwe na Israeli n'ubundi bari mu mujyi wa Uvira, ndetse n'abakira b'intoranywa ba Force Republique boherejwe na leta y'Kinshasa baje nyine gukontorora bino bice byo mu mujyi wa Uvira, mu gihe n'ubundi abandi bari bari muri uno mujyi wa Uvira bagiye gutakaza bakabongera muri kino kibaya cya Pweze, kuko habayeho ibitero byahitanye abasirikare batari benshi, ariko abandi barutse nk'abasubira b'inyuma aho bari bagabye ibitero ku birindiro biri ku musozi wa Remera. Ubwo urumva basaga nk'abagiye gukangura AFC, ariko babisanga n'ubundi hari abasirikare benshi kuri no Plaine de Ruzizi, kuko mvugira ko n'ubuyobozi ubwabwo misiyo bari bahawe n'ubundi bwari uburyo bwo kuba bafata ino Plaine de Ruzizi n'ubundi bakaba bakuramo Bukavu bakagira umutekano waho, ndetse n'iriya Minembwe iri Pweze ho yabaye isibaniro, ndetse ubwo urumva bakaba nyine bashaka kuba bakwirukana M23 muri ibi bice nyine kugira ngo wenda iyubahirizwa ibikorwa by'agahenge, kuko bari kubivugaho ndetse amatangazo yandi ahwitura. Bari barimo bavuga ko abawazarendo bagomba kuva mu mujyi, kuko hagiye kuzaza n'ingabo za MONUSCO. Habayeho guhwitura, ariko
ubona yuko abawazarendo bo bamaze kwanga, bavuga ko nta basirikare babaruta, nta n'uwabarusha gukunda igihugu, ubona yuko bishobora kuzabyara akaduruvayi gakomeye muri uno mujyi wa Uvira. Niyo bashinzwe kurinda perezida n'ubundi, bakaba ari baza ku mwanya wa mbere n'ubundi basa nk'aho bakomeye. Urumva nibo bazanye noneho muri uno mujyi wa Uvira. Ndavuga ko hari gukorwa deployment kuva ku munsi w'ejo ku masaha y'igicamunsi. Hari ubwato n'ubundi buri gukura abasirikare benshi bari kuva i Karenyi, bari kuzanwa n'ubwato bita Super Koka. Ni ubwato ngo buhenze, amakuru ku bazi iby'amato bayampaye. Yego. Ubwo rero urumva ko noneho batayari barimo bataka bari kuzana abasirikare ngo barashaka guhita bakuramo ino Uvira bagakomeza kuri Plaine de Ruzizi, bagahita bakuramo Minembwe. Niyo mpamvu imirwano ikomeje kwisukiranya ku rwego rwo hejuru. Safari, ukurikije ibigaragara n'ibiboneka, ibyo urabona ari ibintu bishobora kuza koroha cyangwa se kuza gushoboka mu buryo bworoshye? Maginga ya icyo nakubwira cy'ibintu byazambye, abaturage urabona ko bari baratangiye gutekereza ko wenda hari ikigiye guhinduka, ariko mu bigaragara urabona yuko intambara noneho igiye kuba mbi ku rwego rwo hejuru. Bwana Safari, ushingiye ku biri kugenda bigaragara, abatizedi bahagaze gute muri izo operation? Kuko kenshi ntabwo bavugwa kandi bizwi ko bari mu mirwano ikomeje kugenda iba. Update waduha kuri iyi ngingo nihe Bwana Safari? Aba-TDF n'ubundi mu mujyi wa Uvira ntibigeze bajyamo. Maginga ya wenda reka mbere muri Uvira ho nta barimo, ndetse n'abacanshuro nta bari muri Uvira. Bo abacanshuro bagiye Ibaraka, nibo bari kubaka tekinoloji n'ikoranabuhanga muri uriya Baraka, kuko bafite ubwoba ko AFC isaha ku isaha yafata uriya mujyi wa Baraka, kuko n'ubundi isaha ku isaha nanjye Maginga yabyemeza ntashidikanya ko AFC ishobora guhita kuvuga ati umujyi wa Baraka turawufite. Urumva rero aba-TDF bari Baraka n'ubundi, ariko abagiye gutanga umusada hejuru mu Minembwe niho bari, niko kuboko kwabo, nibo bakomando bariyo. Nakubwiye ko aribo bakoresha zino mbunda za ratirari, kuko ngo nibo bafite ubwenge bwo kuzikoresha kurusha aba FDNB. Urumva rero kubera yuko ino TDF ngo igira ibikoresho bihambaye baba barabyitoje, nibo bakoze amarorerwa ku rwego rwo hejuru muri uku kurashisha izi mbunda ziremereye. Urumva ko bo niko kuboko kwabo nyine bari mu Minembwe. Uretse ko ni nacyo kintu bakora ku mirongo y'imbere kuri frontline, nibajyayo bo bashobora aba FDNB n'abamayimayi n'abawazarendo, ubundi bo bakaba bari muri izi mbunda. N'ubundi izi mbunda ziko zitagendanwa ziba zishinze ahantu, kereka nk'iyo habayeho wagiye ubibona mu minsi yashize, abo bafashe n'ubundi babasanze ku ntwaro barimo barashisha nyine, nibo babafatiye, bafashe bugwate kuko barabafata. AFC n'ubundi ibikorwa igenda ikoramo ibishaka kubagira kugira ngo ibafate, irerekane, igamenye abantu bari kurwana nabo. Ariko urabona ko noneho bafashe umwanzuro wo gutya batanditse, bari gukora akazi katoroshye. TPDF ukuboko kwayo kuri Baraka n'ahangaha mu Minembwe, nicyo nakubwira ku ba TPDF. Bwana Safari, uti ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri ni intango za CCRF, ni ibyatangajwe n'ibiro bya Presidence Angola kwa John Lorenzo. Kurikije ibiri situation actuelle iri ku mirongo y'imirwano, turizera iki, twitege iki kuri ibi bivugwa ko uyu ushobora kuba ari umunsi wo guhagarika imirwano? Urabona bishoboka? Maginga ya icyo nakubwira cyo ntabwo abiri buze gushoboka, kuko umugambi Kisekedi afite no kugira ngo byibuza ibingibi byo kubahiriza agahenge, bagaragaza agahenge ariko bamaze gufata ibi bice. Kandi urabona ko AFC na MLDP kirwano batari buhagarare. Impamvu njye mvuga ko imirwano itari buhagarare, ntabwo biri bukunde kubera ko ntabwo haba hari buhagarara imirwano hakaba hagikorwa deployment, ntabwo bibaho. Urabona se bashobora kuzabigeraho ibyo ngibyo? Ni impamvu ya mbere. Iya kabiri, uburyo bukomeye ibice bari gushaka, bavuga ko ino point-zero n'ubundi ariwo mutima wa biriya bice byose, ngo buriya ngo umuntu ufite point-zero. Ni amakuru navumbuye, naganiriye na bamwe mu bantu bari muri biriya bice,
ngo byakora kwigarura umujyi wa Uvira, byakora kwerekeza za Katanga, byakora kujya Karemi. Ni nayo mpamvu ubona ko FARDC bacanganyikiwe, bisa naho byabariye ku rwego rwo hejuru. Ubona yuko n'ubundi bitari buze koroha, kereka nihaza kuba wenda ingabo za FARDC cyangwa n'abafatanyakubiri bayo babashije kwigarurira ino Puwezeho ndetse n'ibi bice ino misozi ya za Baruta, ndetse n'iriya misozi n'ubundi yo kuri Plaine de Ruzizi ya za Remera nyine, kugira ngo bizere ko Uvira bayifite neza. Nibwo imirwano yahitagarara kugira ngo wenda bazadendeza agahenge. Urumva kandi ko bitari bubashobokere bitewe n'uko na AFC yamaze kubumbura uwo mugambi, nawe bari kurwana ku mwuka wanyu. Yego, dukomeje n'ibiri kugenda bivugwa ndetse n'ibigenda bigaragara kugeza ubu, Bwana Safari, biri kugenda bigaragara ko MONUSCO niyo igomba kuzaza gufata icyo nakita ko ari tekova muri Sud Kivu, by'umwihariko Uvira. Ibi urabona bizakorwa gute? Ese abazarendo bazembera kuva muri uyu mujyi, baba wenda baratangiye kuwusohokamo kugira ngo ibikorwa bikorwe? Bihagaze gute nk'umuntu ubikurikirana ibiri kuri tera? Maginga ya mbere yuko banabyumva abazarendo n'abo mayimayi babibyamaganiye kure. Ibi ni ibintu bahise bamagana, ngira ngo baranigaragambije. Ndumva narabibabwiyeho, barigaragambije ku rwego rwo hejuru gashoboka, n'amafoto barayabonye. Ubwo rero icyo nakubwira cyo, ntabwo bibuze koroha. Ikindi kandi urabona ko n'ubundi umutekano batabasha kwizera umutekano wabo baramutse baje. Impande zose ziritana ba mwana, haba ku ruhande rwa AFC biravugwa ko bishoboka kuba, kandi byagiye binagaragara, wenda tanagiye kuvuga nonaha, n'ubundi MONUSCO yegaragaza ukuboko gukomeye muri Nord Kivu. Ndumva ibyo narabikurikiranye mu buryo bukomeye. Urumva ko habayeho kuba AFC nayo yizeye gikomeye iyi MONUSCO, yaba ari nk'aho yigiza nkana, kandi yaba yirengagije ibyayibayeho n'ubundi mu ifatwa ry'umujyi wa Goma, igihe bari bararekuye biriya bice bagahita babirekeramo n'ubundi abandi basirikare. Mu bigaragara rero n'ubundi ntabwo bizashoboka kandi bizanakunda. Ni nayo mpamvu ku mpande zose bari kuvuga ngo reka turebe uburyo ki twizere neza ko iyi MONUSCO yazaza, twe duhari, ntibenda kudukuramo, tuzamera nk'abaturage ariko ducungire umutekano wacu hafi aho, ibikorwa bikomeze. Ndabona ari bwo buryo bushoboka, n'ubundi bishobora bizagorana uko njye mbibona mu mboni zanjye. Yego, Tanganyika yirinzwe gute kugeza ubu, Bwana Safari? Tanganyika nakubwira ko n'ubundi ari ibice bibiri. Igice kimwe gifitwe na AFC, nibo bari kukikontorora ku rwego rwo hejuru, ariko ubu bwato bushobora kuba bwabacitse, kuko ubu bwato ntibusanzwe. Ubu no bwa Super Oka nibwo bwazanye, bwa deployment abasirikare benshi, ariko kuva ku munsi w'ejo ubwo babakoze ture ebyiri mu bwato bugari butwara abantu benshi n'ubwa gisirikare. Uko byagenda kose burakomeye. Abo bari kuzana harya watubwiye ko bari guhita bajyanwa he? Bari kujyanwa n'ubundi hano hafi no ku kibaya cya Plaine de Ruzizi hano. Bamwe bari hafi na za Uvira, ariko abandi nakubwira yuko bivuga ko bari kwegera kuri kote y'u Burundi n'ubundi, kugira ngo barebe uburyo ki bakoramo Plaine de Ruzizi. Niyo makuru nabashije kuvumbura. Yego, ndagira ngo dukomeze n'ubundi utubwira uduha ishusho y'ibijyanye na Axe Baraka, dukomeza Karamyi mu ntara ya Tanganyika. Ho hacunje umutekano gute, Bwana Safari? Kuko naho ni ahantu nk'uko wagiye ubitubwira kuva na kera, utubwira ko ari ahantu hari strategique mu buryo bwa militaire. Nakubwira ko n'ubundi Axe nziza buriya, kugira ngo wowe ufite Tanganyika neza n'ubundi, nuko waba wakuyemo ino Axe ya Uvira Baraka. Ubwo Uvira Baraka ni ukuva mu Buvira n'ubundi ugenda uva muhanda ugera za Makobera nyine ukomeza ujya Baraka. Ariko wenda
biba byiza. Abenshi wenda bavuga ko ari akise ya Uvira Makobola cyangwa ako naho ngaho cyangwa Uvira Tanganyika. Ubwibuze Uvira Tanganyika ni ukuva n'ubundi hano ku mupaka wa Kavimvira ugera nka za Makobola. Yego. Ubwo ni Makobola ya mbere. Noneho akise yindi ya kabiri ni Tanganyika Baraka. Tanganyika Baraka niza muri biriya bice. Noneho indi akise ni Fizi Karemi. Fizi Karemi byari bukunde n'ubundi iyo basa nkaho bakuramo ino Baraka, noneho bagafata uno muhanda ushoreye, akaba ari nabwo bwoko bafite, ari nayo mpamvu bakoze defense zikomeye hano za Bibogobogo. Nakubwira ariko Bibogobogo hari abasirikare nshuti yanjye, hari abasirikare nakubwira ko hari abasirikare barenga nk'ibihumbi ngira ngo nka 50 yego barunze hano Bibogobogo. Safari, reka dusoreze ngaho, ubwo urakomeza uyakusanye no mu mwanya turongera tukuvugishe tugezeho n'izindi update kuri abigezweho ndetse n'ibiraba biri kugenda biba. Urakoze cyane. Yego namwe murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane. Wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone, ntuzongera gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.